namni bayinsa dajjaalii kana itti hin amanne kaafira akka ta'an ahli sunnati wal jamaa murteessitee irratti walii galtee lafa keessa qaayidaan ahli sunnati wal jamaa maal irratti namni jecha nabi Muhammad tokko inkaare kabaree jira. Shartii nawaaqida gartee islaamummaa kurnan san keessa galee jira. Waan nabiin dhufeenitti namni kan itti fudhatu diide jechuudha. Gaafiin duraa akkuma isin jedhe quraana qofa fudhatamoo hadiisa qofa fudhataa hadiisas ni fudhataa kanatti naafaan sitanii carraa kiyya isaaf kenneen jira. Itti naaf dhiyeessi gaafitan. Baarakallahu fiik. Ayyee gaggabaabseetu waan qabe Ustaaz Hamzaa gaafiin isaa na jarjarse garuu gaafileen isaa ka jalqabaa quraana qofa fudhatamoo hadiisattis ni amantaa quraana qofatti amantamoo hadiisattis ni amantaa jedha. Gaafii takkaffaate ayyee wanni biraa ta'u maaltu? Lammaffaan ammoo osoo aqiidaan isaan biratti jirtu ahlusunna wal maamma baay'ina jarjarse wanta hin qabneeni. Qaayidaan ahlusunna wal jamaa biratti qaayidaa jira. Hundi akka qaayidaa ahlusunna wal jamaatitti masiihi dajjaal nama jedhanitti amanuudha. Inni gurbaa warra banii aadam irraa ta'e akkas. Duraan dursee daqiiqaa takka qabdachirraa gaafii nan gaafadhe osoo hin gaafatin gaafii na gaafate haa taatuu fi silaa tiyya bakka irraa deebisuun qabu haa taatuu fi anta saatiin deebisaaf ati hadiisaa fi quraanatti ni amantaayii jee naam hadiisaa fi quraana dhibbaa fi dhibbattiin itti amana garuu ammoo waan hadiisa ja'anii kitaaba yahudaa keessaa fidanittiin amanuun waan isa kanaa wajji waliin faalleessinettiin amanu ka isa kanaa wajji wal diiguttiin amanu qur'aana kanaa wajji wal diigutti takka ka gartee qur'aana kanaa wajji walii galu nabiin alayhi salaatu wassalaam utiitu alqur'aana ma'ahu mithlahu jee qur'aanaa fi ka isa fakkaatuun kan name jee malee qur'aanaa fi ka isa diiguun kan nameen jenne tana achumaan bira naakote ka isa diiguu hundaahu fuudheen zubaalatti naqaa jechuu tasadaffaati qaa'idaa ahlusunnati wal jamaa'aa keessatti jee قائدان تون لا تديروا قرآنمو واني قائدة أهل السنة والجماعة جانين تون قرآنمو حديثمو ماليسي قائدة إسان اتأمنا انت قرآنا على تجرى وان قرآن خنا خيسا جرة اتبافة تانا قوتمت تجنا الرأو واني خنا رنقوب سانجروان إفي حديث نبي محمد خيسا خنا مقال ليسين رنقوب سانجر أكا فكينيتي ربي سبحانه وتعالى قرآن خنا خيستي واي صلاة يدبته أكاتات صلاة نبي محمد النايم واي صوم لا يدبته أكاتات التصوم نبي محمد النبرسيس أكان يجو حديث يجون ملأ وان قرآن خيسن جرت دليل حديث ونما قرآن يدبتين جافي تكتي تنلي نافي مي وهم تك أتحداك وهم تك تا قرآن هندبتين تخبط حديثني دبتين نافس كان وهم تك تا قرآن دبتين تا خوبات حديثني دبتين فاسكن أنا مو وهون دا قرآن دبتين حديثني سيفه خمله وان قرآن خيس انجر حديثني خوبات إنو مهين حاسو الرابط انجر دايك أصلي يونا رادم تنبيه خدمته اندومني دقيقة كيغان هذا دقيقة لما فسكن دي دم سدي تولي أيه أستاذ محمد ناكم دم جمت أيه أنا دي تفو فتا دقيقة دي ناكب دقيقة دي يكم ساية جتت اللي نافي جدي جلقة برد دي قرآن في حديثة نان أماناجي أمو حديثة يهودان برفتة رفتتنا منو جد دوغنقر قد كيسبوي يهودان حديث ما قبض حديث وقاجاني والرب سبحانه وتعالى جرى النبي محمد تبيسيس قده نبي محمد صحابة ساتي أوديسته صحابان جرى تابعت أوديسته تابين جرى أتباع تابين أوديسني أتباع تابين جرى أمة سلفا خنات جيسني جه تشور
qabxii tana qabadhu. Yahudaa wahuma hadiisa ja'aman qabdu. Tokko kana. An hadiisa hoggan jedhu hadiisa kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wahyii nabi Muhammaditti beeksisa godhe irraa kan sanin baanu. Lammaffaa wahuma takka ka quraana keessa hin jiru ja'ama. Moo quraana kana keessa quraana kanaatti irruma waan jedhu dubbate. An akkasillee hin jennaan. Akkuma Rabbiin awwala yoonaa fi hamzaa wallan gara madda quraanaatii fi madda hadiisaati. Kun amma madda hadiisaati. Kitaabni kun jechuudha. Madda hadiisa Rasuula Rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Eegasii suuraa biraa keessatti Rabbiin wamaa ataakum rasuulu fakhuzuuhu. Waan Rasuulli isinitti hin dhufe fuudhadha. Quraanuma keessatti Rabbiin nu dubbata. Waan inni irraa isin orgemmoo dhorgamaa nu jedhe. Quraana Rabbiiti. Kana keessatti Rabbiin dubbatudha. Tayyib. Kanaafin ajaja gooftaa olirraa kenname san raawwatuudhaaf jechaan gara madda hadiisaa deemiga. Waan irratti wal dhabne san ana quraanni erduu fi kana jechuu wanni nagalcheen qabu. Wanni xaraba kana hamzaan xaraba kanarra deddeemuufillee hin qabu. Kallattiidhaan erga achi hin dhayine aboo naafati wal dhabnee mitire hayyee hadiisa keessa laallan hamza. Tayyib hayyee taate hadiisa keessa chidhine hadiisa fuula kana hadiisa nama odeessee fi raawweessaa falkhabaru laa tuqbalu illaa bimaarifati sanadijan. Oduun sanadaan malee hin qeebalamtu. Ani hadiisa naatoo keessatti sanadaan isaaf dhiyeessa. Gaafiin kiyya. Lakki ana hadiisni ati haasawittu sun ka Yahudaatti yoo naan jiru ta'e hadiisa Yahudaatti ta'uu fi Yahudaan hadiisa ni qabdi. Gaafiin inumaa isaafuu qaba bakka ta'an irratti. Yahudaan hadiisa hin qabdu. Osoo achittiin kun hadiisa jechummaan jiruun isaaf galuu waajiba. Isarratti dirqama. Yoo hadiisa jecha jaamu kana beekam jaani osoo jecha hadiisa jiru kana beeki hadiisa Yahudaa jechuu hin danda'u. Jecha Rasuulaati waan ta'eef hadiisa hoggaa jiran. Jecha Nabi Muhammad. Jechi Nabi Muhammad kun alladii laa yantiqu anil hawaa. In huwa illaa wahyu yuuhaa. Fedhinnaa isaati irraa hin dubbatu. Wahyiin gara isaatiitti beeksifni buufamu malee Nabi Muhammad namni qaaree qaba. Qaareen isaa Jibriil. Sanadin itti dabalan. Namaan irratti dabalee sanadin Nabi Muhammad Jibriil. Jibriil sanadin isaa Allahaadha. Allahatti gala. Rabbitti gala Jibriiliin. Daqiiqaan raawwatee jira. Qabxii xiyyahaan guddaa kana wayii dhumate. Irraawwanne daqiiqaa 3:26. Kanaaf naam taate kanaaf haasawaa isaa keessatti waan dubbate an hadiisa illee hin qeebalu jee jira. An ammas quraanni kun amma inni bakki inni shubahaa inni nutti naquu deemu kana hubadha warra jalallee jirtan. Erga quraana keessa hin jiraanne quraanni kun irruudhaa himaa farratnaa fil kitaabi min shay'in kun ayaan adda. Ayaan ta dubbatamte adda. Nuti sanarratti wal hin dhabne. Waawitti warra Rasuuli jawtan Rabbiin waan takkeessa wal dhabdan gara quraanaa fi hadiisaa deebi'aa jira. An ammas hogganaa sa'u quraana irraa silkii irraa haasawaan jiru. Rabbiit nargasi ilkis hin qabu. An amma kitaaba hedduu kitaaba daraadareetan kan oolaa. Akkanas irraa hin dhabne jee kitaaba of dura haa jira jechuudha. Kun kana kitaaba irraa yoonin kitaaba kana irraa dhabe hadiisa Rasuula irratti yoonin isaa irraa dhabe harkaan kennaaf hamza. Kun kana. Kanaaf ajaja gooftaa waan hin guuttadheef jecha waan naaf inni irratti wal dhabne gara madda hadiisaatitti deebi'een jira. Hadiisa keessaa nan seenaaf hadiisa nan fudhadha yoo jee ahla wasaala itti seen lakki hadiisni ati naafiddu kun ka Yahudaati yoo kaja'ute yaaqii jecha Nabi Muhammad hadiisa jechummaan jiru isaafaa galtu eegas Yahudaan hadiisa ni qabdiin isa gaafadha. An hadiisa hoggaa jiran hadiisa Rabbiin Jibriilitti kennee Jibriil Nabi Muhammaditti geessan Nabi Muhammadiin sanada qaba waan ta'eef. Kun kan gaafii jallee isaa dhiisatan jira yeroo isaaf kenna. Namni Rabbi sodaata warra jala jirtan natti hin dawwalina. Yeroon terumtee jirti. Tole. Gaafii laaftu na gaafate obboleessite. Yahudaan hadiisa qabdii hije. Duraan durse wanni uummata kanaaf galuu qabu.
namicha dajjaal jedhamu kana Yahudaatu eegu jira. Mukhallisa keenya jedhaniiti eegu jiran. Tana baraa namu Yahudaan mukhallisa keenya kagartee nagaya nu baasu jedhaniiti eegu jiran. Tana quba qabaadha. Nuti immoo wanni amma booda eeynu hin jirtu. Nabiin dachii tolchee kute sallallahu alaihi wasallam. Yahudaan hadiisa ni qabdi. Hadiisa akka qabdu siifin karaa. سورة قرآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث يا ربي سبب النزول لآية خنا نما قرت نضر بن حارس جانين أعاجموت الراهي ديمي ولا لو بتتير أفوتري ولا لو تنمال جان إن حديثي هذا خير من حديث محمد أفار رموت الرسليم أدوتي يتناتو أدو نبي محمد الرجال على جتوتري إذن سكمي أنا طلع بابا لا يبلانجر أوكي أمين ده ديبيت بابا I want to sukum at the sukum dem enjoy and say sukum to naga bisa naga no I mean the life there is 1,000 people baba you see it's 11 it's no 11 1.1 dem bisa tinggal dem ga baba sukumi ana naga bisa أبشر أنت زمان سنيك بابر دوبا قرتي يهودان حديث ما هم قبضوجي يهودان حديث دي سي خطابة قبضي أبوي خطابة ثاني يوم بين مكان سيهما خطابة ثاني مكان تلمود جام يوم بين برد خطابة قدّا تلمود جامو قبضي قام براتي نمو قربانا كم جي إن حديثي هذا خير من حديث محمد جي حديث يجون حديث كي يخناتو حديث محمد الرجال على جتشون خن حديث مو مال جتشون تكا بحارة غرغودا كي سابا هندن دنيا تنام نخوفون نمان برباچ سيچو تلمداتي حقا أمان تنا غافين أن اتدابو تيرابودا نمچي دجال جاء مخوني هلالمان ديما أكا إسان اتي أمانا نتي hulaan lamaan tun takka akka bishaaniiti takka akka ibiddaati yoo ta ibiddaa si darbe jannata seentaa ja'an yoo ta bishaanii si darbe jahannam seentaa ja'an there is no ardul mahshar wanni ja'amu bakka tanan jirtu jechuudha automatically asin si darbe nabi muhammad osoo jannata seenne jannata seentaa jechuudha ammoo lakin inti beeku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu man tuftahu anhu باب الجنة نما دور دورسو هلان جنة الرابا نمت نبي محمد دور دورسو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تنرت يو ولي قال يو أمو لك نبي محمد متي قافة دجال له فساني أسين سيدربه إبدسا سيدربه بوب جتي جنة سينتا أسين سيدربه بوب جتي سينتا إذا نمي تشوفون كونترات ربي وجهك با نافادي بيسو هوغا أسين سينكه جهنم ربي سينتو أسين سينكه جنة ربي سينتو مال جتشود bakka takkitti tana qofa osoo asirraa hin deemne osoo asirraa hin sossoone silaa ta lubbuu ajjeesee kaasuudhaa deebisuu didee sodaatee bira hute tanuma nafaa deebisu irraa bahe daqiiqaa hafillee dhiiseef. أوكي ديكا لما سكن ton haasawa isaa itti laffeetan qalamaa fi dabtaraan qabachaa jira waan ta'eef irraa hin ba'u hin ta'u tana qofa irratti hin gabaabadhu shubahaadha namarratti taate waan ta'eef lammadaa yahudaan hadiisa ni qabdii je tayyib kitaaba hadiisa jechuudha dhiiroo yahudaa tana eenyutu itti odeesse moo rabbiitiittu jibriil kana itti ergimoo yahudaan hadiisni yahudaan qabdu kun maali hadiisa jechummaan jamu kun maali hadiisa jechi jaamulleen hiikaan hadiisa jecha jaamunaaf hin ibsinamsaan ani yahudaan hadiisa ni qabdii qajaan kana hin dhageenye bakka irraa qabdu naaf as kennita gurbaa hadiisni haasawa qiyyaa kanaatiittu haasawa nabi muhammad irra caalaa
haasawni gurbaan haasawuni kan rabbiin samaa irraa jibriiliin itti ergemo moo kanuma gurbaan of biraa haasawe gaafii tana naa qabi haasawni gurbaan nabi haasawa qiyyaatiitti haasawa nabi Muhammad irra caala jiru kun kan rabbiin samaa irraa jibriiliin gurbicha kanatti ergee ila haasawa isaa kenne moo eessaa fidee bakki tunillee ba'uun barbaachisa. Eegana kan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami sanadni isaa jibriili Singafadde bayaana naaf nuuf godhu qabda. Haasawni gurbaan hadiisa qiyyaatiittu kan nabirra caala jiru kun ka gurbaa kuni kan rabbiin jibriiliin itti ergee haasawa hadiisa hoggaa jambarlaan hadiisi yeroo jiru kana kan rabbiin jibriiliin isatti ergemoo eenyutiin siin jechaa jira Hamza. Gaafii lamaan tana na deebisi achi booda waa'ee dajjaalsiif deebisa. Yahudaan hadiisa ni qabdi jeehettee qabaachuu kanarratti moo addatti nabiyyi addaa qabamoo akkami tana ifa nu bayaansa baarakallahu fiik eegana hadiisuma jecha hiikkaan hadiisa jedhamu wa illaa yookaan gara hadiisaatti yoo hadiisa nan fudhadha jette waa'ee dajjaalii gara hadiisaatti deemna hangana dubbiin nurraa abaabs itti fufi carraa yasiif kenne waa'ee gurbaa kanarratti na deebitii naaf eessaa fidde يفهم النف آية قرآن سورة لقمان آية جهفة سورة اللقمان آية جهفة ربي واه مغرته مقماو حديث جيت مقادو أكم مقادو جنان ومن الناس غري علمنا مرة نجرني ما يشتري نمني بتاتو لهو الحديث ودو فايدان كم لهو الحديث جتش حديث جاء مخوني حديث قرتي ربي سبحانه وتعالى نبي إساتي وحي يقول وزو هنتاني لهو جتشون وان قرتي بقى ودو قد قلوتك حديث جنان سنيس اينيو حديث جين همزامتي ربي سبحانه وتعالى حديث جين سورة اللقمان آية جهفة بنتي لالو دنديس ومن الناس المنا مرة نجرة من يشتري نم نبتتو لهو الحديث شيخ رقيبر لهو الحديث ما القولوا لا ليضل عن سبيل الله بغير علم إلى آخر الآية سورة سبب النزول لآية خنا نما قرتي نضر ابن حارث جانين الرتبوتي ندري خوني هاسوا قرتي رستم عاجموتا بيرا دكيتي أمتا فارس بيرا دكيتي هاسوا قرتي وانا كولولوتي في خانا بيتاتي الفوتري وان فايدان كم وان سنيز حديث جاني ربي وهم سنو حديث جي مقاده هي كاچيلوتي إفسيباتي نتفكاتا ماما بيان خنا ألقى يو غافيتي يسن داي سود أفتمته أما اللي تنمر دي لما دنا غافر غافيتي راسي ليبيا نمشي دجال جانين كن إبدا فين بشانين دي يو إبدا ساسي دربي جنة ربي سنتا يو جنة ساسي دربي إبدا ربي سنتا جنة أمو نبي محمد إنما هند سينا إيغا جنة جنة نياتي سنت تكون جنة خمي غافيتي يتنرابي أما اللي Hamza tanaafin waa'ee hiikkaa hadiisaadhaa maalii siin jechuudhaaf naa himi siin jedhe ilaala tanaafin hiikkaa hadiisaan kanan si baanu kan rabbiin nabi Muhammaditti ergee yookaan haasawu yookaan wahyii itti godhu sanidha tanaafin ati amma aaya tana asiin shubahaan natti fiiditaa jirta tanachumatti lafa kaa'iditi hadiisni kan hadiisa hoggajen waan rabbiin nabi Muhammaditti wahyii godhu jette ani sanuman baana khagurbaa sani dhiis khagurbaa aayaa dubbatu san dhiis sani suni haasawa sani rabbiin warra jallinaati warra baaxilaa san dubbataa jira san waan addatti inni wahyii isaaniif godhe miti an kanin sitti haasawa wahyii rabbiin nabi Muhammadii godhe amma gara wahyii rabbiin nabi Muhammaditti godhe san deemna amma hadiisan nabii waa'ee jannataa fi azaabaa nabiinu jannataa fi azaaba dura nuuf hin himne
bahiinsa isaa dhufiinsa isaa nuuf hime hadiisa dhufiinsa isaa sanaa sunan siinje dhufiinsa hadiisni kun jecha nabi Muhammadi itti ni amantaay hoggasani gama jannataa fi haalota isaati mootummaa rabbiin kennuuf jannataa fi azaabni kun mootummaa mulkii rabbiin kennuuf irratti qabi qalamaa fi daftara qabi kuni aangoo rabbiin kennuuf irratti jalqaba irratti yaalala sa'aatii biyya hin seenin daqiiqaa biyya eeggadduna daqiiqaa biyya hin seenin qabaddaa usaadha hadiisa keessatti zimjay amjaa cal jedhiti qabaddu qalamaa fi daftaraan tawaa'ee aangoo isaa sanbooda itti haasawnu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahiha muslim odeesse keessatti akkasuma tirmizii keessatti illee imaamu tirmiziin annahu yakhruju min khuraasaan biyya khuraasaan jedhamturraa bahaa jeeti nabi muhammad imaamu tirmiziin hadiisa keessatti gabaas qabaddu hadiisa kan lammaffaa hadiisa sahiha muslim hadiisa anas ibnu maalik irraa odeesse keessatti hadiisi kun marfuu'un jeetiti hadiisni kun sayya jee jechuudha yattaba'u dajjaal jala ni deema min yahudi asbahaan 70,000 عليهم الطيالسات حديث إرجما ربيت عليه الصلاة والسلام أمس حديث لما فان كان يتجيبه حديث نواس ابن سمعان نجد رسول ربي ندبته واي دجال جنما غرتي ذات غادات جنما بريسادا دجال دبتو سنكيستي مال جدي فخفض فيه سجل صوتي قد قبتي رسول صلى الله عليه وسلم ورفع جمس حتى ظنناه هم نتي نواس ابن سمعان في طائفة النخل جد بات حديثة أنا خيست أمس حديث برا خيست الرسول صلى الله عليه وسلم تجيب دا ربين كيسن إجا لما كبا إجتي دجال إجامو بلا راجل أديسا خنرت كافر جداميتي بكمي جيري راجل رسول عليه الصلاة والسلام حديث سدين كنان جهاد جيتا يادا إيجاسي حكمي واي دجال الرتي حديث متواتر سندان إساف قد خاسونين دهندا حديث درا يخرج الدجال أنه يخرج من خراسان بيا خراسان جامت الراب بها ترميزين جيسان نجرمو هنجرو لما فرت حديث مسلم حديث أنس بن مالك يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم طيالسة دابر سيب شعر اوكي استاذ زاسي فين كبا طلعي أما قافنتي يجمع تيسيتي ديبنا يوري في ديبي سوفره duraan durse ani reefuun dubbadhee bira kute jara feenya irra deebi'uun nan barbaachisu wannummaan amma haasa'umu kun hundinuu akka isin khuraafaata taate dura dursoo kana keessa jiraachuu dhabuudhaan naa eegale wanni inni haasa'u tun hundi bakka tana keessa habbaata kan jirtu Khurasaan irraa baha Shaam irraa baha Jinn irraa baha jirtu askeessa talabadaati Rabbiin keeysan ija lama qabaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keeysatti dubbateetiti lama fakke wanni dajjaalii fi rabbii isaan itti adda baasan. Rabbiin keeysan ija lama qabaa. Ammoo dajjaal ijji takka dhaamtuudha. Ija dhaamtuu qofaan rabbii fi dajjaal adda baasan sii galee. Ija dhaamtuu tokkittii qofaani ربي في دجال الدباسة ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي دبتيتي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والنما ربي فكاتا تكنجر
واني الله اتفكاتا تك هنجرو جرات شوف الله انتاو أنا قلت ربي دجالي في إسا إجانا الدبيخان خنا إسانو ما قبر مالي ربي كيا ربي خيا سمونتي يا خيالتي في دون دنديس الله خيا سمونتي يا خيالتي ربي في دون دنديس ولي قال لي تناف إفو ما في دي بي إيه والدي قجت ماديس نخراسان الرابها مار الرابها أوكي ترتك قم شامي بها أما دي ستقول سنة دبس بل شام الرابع لا 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 قبل المشرق قبل اليمن نبي بس بذاكر أنا سوي رخم نبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي كينيوان حاسوا كم من ابني حاسوا خنا لا أجمعنا بها نو 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 لا أجمعنا نبي مرتين إساتك صلى الله عليه وسلم بزا ما كان جمانا في جماعة التعاوني سن خيسان جرو يجو قوتو ماتي ونني حاسوا جرو خوني أنا أصلا نينك جبسيسين درو خناك جبسيسي وان كانت القرآن كانت جبسيسي يجو فليتي إتني أمانتا نو 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 وانا كسيتي غافانا من يهودا تيتنجرا سيغالي تنافو تنبير خوتي واني أتي أنتنتين أمانو جي سي ديبسي أكما خيسانيتو مي أكا خيسانيتين سنغافا أنا منوتي أكا خياتي أكا مسلماتي قوياك أمانا بمحمد درو جنة سينتين أمانا أمو إسان نبي محمد درو أمتا دجال در بخنا سينا جاني أمانا وانتون والانفال ليسيتو لا تديرو خاصة خيساني ودي ولين دويتو دجال خنولا لمان دي ما تكتا بشاني دي تكتا جهنمي وقاتا تبشاني سيدر بجهنم سينتا وقاتا جهنمي سيدر بجنة سينتا جنني أتي سينتون جنة خبي خنا بمحمد درو سينتو غافي تنان ايسيني ديبس هن ايسيمي تيرا ربي سيقولي في تدي ammallee irran deebi'a hamza ajandaan rambayin ammallee irran deebi'a osoo achitti hin kutin osoo lala maayikiin irra qabadhu ishin dubbatin ila hamza rabbii yoo sodaattee haasawaa keessatti qalamaa biddaaf tora qabadhu ammallee hawaasa kiyya kabajamo hadiisni kuni hadiisa kana kuraafaata akkatti kuraafaata ta'e hadiisa kana fakkeenyaaf yoo fudhanne hadiisaa fi quraana namarraa fudhannu qabna sahabaa taabi'a taabi'ut taabiin jaarraa sadeen qarnii sadeen irraa eegase salaftoota salafus saalih akka isaan hubatanii deemanitti deemna moo sahabaatiittu lakki hadiisni kun kuraafaata jijee moo taabi'aatiittu lakki hadiisni kun kuraafaata jee moo taabi'ut taabiinaatiittu hadiisni kun kuraafaata quraanni fidee kuraafaata kana dhehe moo jaani dubbatamoo maaliif isaan kana naas kennu didde ani amma sirra deebiitan daqiiqaa kiyya shanan namni tokko na biran dubbatin tayyib ammallee irran deebi'a rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti maal jedhan sahaabaan nabiin rabbii nu ajaje an nastaciida min fitnatihi fi salaatina fi tashhudi al-akhiir salaata keenya keessatti nabiin nuti itti maganfattu nu ajaje jan sahaabaan hadiisa isa rasuulaat alayhi salaatu wassalaam abbaa isa odeessee fi sanadallee siiban hima falkhabaru laa tuqbalu illaa bimaarifati sanadi jan tayyib haythu nastaciidu billaahi yeroon waa afurraa jechuu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nu ajaj tokko adaaba jahannamirraa rabbitti maganfadha yeroo salaata dhumaarratti لما عذاب جهنم ومن عذاب القبر عذاب القبر صدفة ومن فتنة المحيا والممات فتنة جرودي دي فتنة دو الرئيس ربي ما غنفدان نونجان رسول صلى الله عليه وسلم ايغنا ومن فتنة المسيح الدجال فتنة نمتي مسيح الدجال جدمرة ما غنفدان نونجان حديثا نسيمو كان قبطا ديم إيجاسي حديثة أبا عبيدة ابن الجراح مالجري أبا عبيدة ابن الجراح صحاب دي جودار قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد دقهجر إرقام ربي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لم يكن ريفم
وري الريبورت نتو قرا جرتن ربي سود دهال هدا تا No, اتقوا الله mama bayan hogga hasoytu bibi akka waan lolu jirtuuf sisa habee taatittu suutaa ta'e waan ايش sanii ابشر تاتي طيب ما جد النبي محمد دقيجي ابا عبيده ابن الجراح يقول خجو انه لم يكن نبي نبي تقلن تاني يجد امزا حديث خنا قبي سيف قول سموته يتخيس بعد نوح ارجن نبي لا نوحيتي نبي تقلن تاني يجد ابا عبيده ابن الجراح تجد الا وقد انذر الدجال قومه haala inkaareen haala yookaan dinniine malee illaa waqadi andara dajjaal waa'ee dajjaal kanarraa haala ummata isaa baqachiise malee wa inni andirukumuuhu anilleen isiniin kanan dajjaal kanarraa isin dinniinaa maashaallah nabi muhammad qoftiin hin dinniinne waa'ee dajjaalirraa nabi yallaanuu anbiyoonni dinniinanii jiran ما شاء الله حديث أنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي إمام أحمد إمام أبو داود ترمذي أوديس لما فردت حديث برالي دبلو نند أنداف وبريس كينيا حمزة راف واي دجال الرجيه هجور يو جباب سي أمتي أمي gana deeqa lamaa seefe جنار لما فردت أمس رسول عليه الصلاة والسلام دبتني واي دجال كان الرا غربا مملتو إساء نفهمان مملتو إساء إن ربكم ربين كيس يرو جوهنا ربين سبحانه وتعالى بكغنتي إجلاما قباتي رتي نسبتشيس لال بكتنات ربي فكيسي في أسرت فأكيسين نو خنا خيسا واني كان جامل لنجيرو همزة نبي محمد وايف ملكة سارة نفهم ليس بأعورين بل لا متيجي بكا خنا تلال ليس بأعورين جيتشون ربين كيسان بل لا متي ما شاء الله أنا متي جيتش الرسولات عليه الصلاة والسلام وإنه دجال إجتي ساتك بلادا أدى سارتي قبي كافي يا كافر جاميتي تبرف مجرا مالتو إسات نوفهم رقم ربي عليه الصلاة والسلام كنا كما براتين حديثة باية حديثة متواتر تين إما حاسوا إساء غنرت حديثا عن في ديغانا لك حديث يكون خرافات جي حديث درو حديث أنس بن مالك حديث أبا عبيدة بن جهرة حديث الترمذي مسلم أوديسان كان خرافات جي أمزان نهر كهادو صحابة خرافات قدمو تابعة خرافات قدمو أتباع التابعين خرافات قدمو وتابع التابعين خرافات قدمو سلف الصالح خرافات قدمو أسرة نادمو والسلام عليكم كبد مايكرا galatoom ustaaz tola iye ammallee irran deebi'a jara keenya gaafii afuriin gaafadhe gaafiin afranan gaafadhe san hunda osoo hin deebisin kara biraa fi jira gaafii inni na gaafateen deebisaafan gaafiin inni na gaafate eenyuutu khuraafaata godhee hadiisa kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessa dubbatee wanni as keessaa hafe hin jirtuu jee jara keenya wannummaan rabbiin as keessattiin dubbateen amrii diin keessanirraa hin jirtuu jee duba wanni isaan as keessatti kan dubbateen achii ka'anii ebaluu kana jee quraanni quban qabu bal akkamitti quraanni kun jee afaanin isinii dubbisaa dhageeffadhaa ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهم هند بينس قرآن خيست ربين فتناء الرا تكشور مهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة جي هوري خيساني بي إلمان كيسانو فتنة جي جوخانا الرا تكشور إسي غافا نهمو إلمونا في أتجالا نخانا إسي فتنة جي نهم مالف جنة يو الدنيا رتي خرا قرآن نخون خرا نبين اتبرسيسين إلموتا ننقدسين
guyyaa qiyaamaatti gaafatamta. Kanaafuu ilmoon tun fitnaa sitti taati jechuudha. Kanaaf qur'aana kana keessatti rabbii waan takka hin hambifne jedhan. Wanni isaan qur'aana kana dhiisanii fi Abaa Ubeydaa fi ebalutichi fiiganiif maali? Jecha kanarra jechi caale yoo jiraate haa deemanii fudhatanii. Kanumaaniin keessaa ba'a. Asii fi achi deemuu dhiisi. Hadiisa nan sii qaraya kana erga hadiisa kan nan fudhadha ka jettu taate hadiisa yoo fudhatu taate sirratti qareetaan jira. Nallee hin arrabsin. Wallaan sin kabaja. Akka nama tokkootitti namni wali hin arrabsu. Ala ilmu maa qaala Allahu wa qaala Rasuul. Ilmi oggaa jawaa rabbii fi nabi Muhammad ja'an. Ani waan nabi Muhammad jeen si qaraa jira. Fidiiti sanadaan itti galchi yookiin nama hadiisa nan haasu hadiisa sii fidi kana bayinsa dajjaal irratti dhufiinsa isaa irratti sii dubbadhe kana na kijibsiisi sanada isaa na qare hamza hadiisuma tokko sahabaa ta'us taabi'a ta'us atbaa taabiina ta'us lakki an hadiisa biradhu sahabatti sitti namanu waan sahabaan jettee fi taabi'aa fi atbaa taabiin jettee itti namanu ka jettu taate achi as bayititi nan dide jee walaman kana qofan sirraa fedha sa'aatii dhiyeessiti kennan jira gara hadiisa kanatitti hadiisni kun kijiba jeedii fi digooli itti naa galchi hamza hangana qofan sirraa barbaada wallaahi wa billaahi an karaa kan kee karaa ati deemtu kana qabachuuf qophi gaafa hadiisa nan fidi kana goolii itti naa galchiin siin jedha khuraafaata jeediti nama hadiisa kanaan khuraafaata jeen nu asken baarakallahu fiik sirraa maayikii qabadhan jira. Yalla hangana achi waan biraa hin kukutin yookiin quraanama qofan fudhna jee hadiisan fudhadhu jeetiti kun diddaadha agarsiisa uummata irratti illee quraana qofan fudhadhaa hadiisa bira yoo guyyuu quraanama kana ol qabaa oltu taate rakkoodha sassaatiin dhumattee dhumte nan qabadhaa hadiisa nan fideef kana sanadatti na haa gahalchuuf hangas. Okay. Duraan dursee jara keenya arraba tokko naaf ani dhageessanii ana waan bayaan arrabsu. No. Amala kiyyaa miti nama arrabsuun duraan dursee talamadaati. Hadiisa ammanni gartee hugguu dhibba ammallee meenu walaala isiniif hin hima. Ammallee niin deebisaa fi lamadallee deebi'eetu bara gaafata. Nu bahee gaafisiin. Hadiisa kana maarree sanada maarree namni hadiisa kanaan jiru je'ee eenyu namni hadiisa kanaan hin jiru je'e qur'aana kanarra ragaa kanaa oliyyoo kalaama rabbiitii oliyyoo barbaadde san bakka feetee barbaaddadhu qur'aanni kun akka itti kijibsiise waanuma haasawan kana hoggu takka maqaa dhawee ragaa hin taane takka irraan si deebi'a maama ba'a. Khuraafaata dila qoshaasha ammaati haasoyte san hadiisa jechuun fakkeenyaaf amma hadiisni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa hedduu haasawa. Hadiisuma ergamaan rabbii Bukhaariin hadiisa kuma torbaa ol haase. Muslim hadiisa kuma ja'a ol haase biduuni mutaraddid osoo irra deddeebinetti jechuudha. Gartee muhaddistoonnis hadiisa hedduu akkasii haasawanii jira. Hadiisuma kana guutuu fiddee hadiisa dide hadiisa dajjaal hadiisa guutuu hin godhin. Hamzaan hadiisan fudhatu quraana qofatti amana no yoon hadiisan fudhanne salaata kiyya keessatti maaliifin akkaataa itti nabiin sallu kamaa ra'aytumuuni usalli je'e sanitti salaata. Talamadaan hoggaaniifin wudu'adhu maaliifin akka nabiin wudu'attee itti wudu'adha. Hadiisan fudhatu no hadiisuma jecha gaggabaabaa gartee bakka ifiifuu wal dhabu tartakka ija bitaa balla tartakka ija mirgaa balla tartakka dheera tartakka guddaa tartakka jahannamiin deemaa tartakka jannataan deemaa tartakka nama ajjeeseen nama kaasaa tartakka roobsee caamsaa. Khuraafaata kana hunda guutuu isaa hoggaa walitti qabde san guddaafuma darbiin siin jee. Nabiin kiyya waan wal dhabaan haasa'uun siin jechu jiraan. Hijiba guututti atiitutti amanaa ragaatti barbaada. Ani waan qoshaasha akkasii sanittiin amanu. Nabiin kiyya sallallahu alaihi wasallam hadiisa
hedduu haasa'uun hadiisa kanaan guutuu walitti qabdee akka waan nama hadiisa didee natti fakkeessuudhaaf hin fiigin. Tabiraati. Aqliidhaan deemtaa, maarreedhaan deemtaa, afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubihim aqfaala. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha? Siifin karaa dhageeffadhu. Waa'ee aqliirraa Rabbiin hogguu dhibbata akka dubbate. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون أقل الراحة سوجنا ميلا متبيرخون أقل ده آية براتين سيفي ده أبوي سيقاله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ها سويت ما هم في طواه أقل ده لأولي الأبصار أقلي قرآني نجابه سمالي أقلي نديبنا خوخا إيسا ميلاني يادا هرما يادو ميلافا خوف إدا يادو يودا أقلي نياد أقلي نماتنا أكا سنة كيسا نكا يعني بوچولاريس أكتي بوچولات كيس نامن سيفتي ضعيفة جتة في الديت الرقادة نامن سيفتي آخر لكيفر حديثة متين سنجة حديث ما شاء الله أنا كرمان سيبو ديستا جرقا كوي حمزة هكذا فرد جي حمزة أنا قرآن حديثة كنم فرد إلا أنا كتابة كنم بيغو كنا قفن بيغا جيجا لكي فردو كنا أفغا نمني جيجك آيلان شروطا وان إسلام مران نما باسا واخرنان سن نبيتا متي شرطي يوغين ulagaa waa qurnan islaamummaa irraa nama baastu keessan beekta namni waan nabi Muhammad ittiin dhufeenitti lakkeen fudhadhu jee khadiije akka islaamummaa irraa bahu hin beektamsa akka ka afaru jecha okicha jechuudha namni khadii jechuudha ofumaa amanee jira hawaasin nama kuma tokko boo irratti hadiisa nabi Muhammadiin jira namni kanatitio namni nuti barindinne yoo kana keella warra rasul ismaatiitu gara hadiisa kanaa deebi'aa nuun jeebar isma kana la allaan isma kanaatiitu gara hadiisa kanaa nuu deebi'aa nuun jee isuma kanaatu wanni takka as keessaan dhabamtus jee maal goot Hamza shayxaanni laa dhaggeeffadhu shayxaanni osuma beekuuti ila osuma haqaa beekuuti Higa lakki anadami bin siyu lakki anadami bin siyu dijen akasito so haqa qabbeeqote shaytaani diide fasajada al malaika waan haqa beeytu jech haqa hindinne je hecha fudhatte Hamza haqan fudhadhu majen diifa majen akkanat walibiyan lamada ati firqa warra ahlul qur'aniyota taw hanketin arra khase far sabab bima lo hajitat qur'ana male jemuda فرقة قرآنية جنيدة تجرى أجيبت قرآن ملي حديثة تكهن قبلت والله فرقة قرآنية جمتو حديثة ملي زمانا كم إسرى هندي فمتي إن يبانيشي هندي سي فرقة قرآنية ناغا كايونا جيجتي العلم في الصدور لا في الصدور أسران قمر رانغا سياسة فرقة قرآنية تايشو أتي أبدا نما حديثة خنم فرادو قرآن قبا خبرادو يوجد فرقة القرآنيين والرجاء من سن فرقة قرآن قبا هردبتو ولقال لجر هنگان مقبان سر بريمزا طولي جرى خيني